لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد. Nakon zahvale uzvišenom Allahu i salavatu na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je već najavljeno, ovo večerašnje druženje, ko Bog da iskoristit ćemo da nešto kažemo na temu intelektualnog terorizma. Potreba je ogromna da se govori o ovome, ne da se provocira, ne da se izaziva, ne da se nekome bacaju rukavice u lice, nego čisto da se na jedan ljudski i human način skrene pažnja da ni jedan izraz, ni jedna pojava, ni jedan cilj ne može da opravdava torturu i uskraćivanje ljudskih prava. Ono što se danas dešava, ono što se na jednu vrstu zloupotrebi. Jer danas je mnogo priče o ljudskim pravima, ali ona izgleda važe za određene kategorije ljudi, a nekim narodima se pokušava to uskratiti. Kad tragate, danas u našem vremenu puno je nekakvih finih, za uho finih fraza, izraza, termina i oni se svakodnevno ponavljaju, ali kad uđete u srž, vidite da je to jedan obični šupljak koji se pokušava prodati masama. Pa kad tragate, istraživate, izađete malo dublje određenu tematiku. Danas recimo kad se govori o terorizmu, kad se govori o radikalizmu, o ekstremizmu i tako dalje. Kad vam neko govori ili kad neko piše. Kad uđete u tu tematiku, to je toliko nekakvih različitih pojašnjenja, stavova. Sav taj nekakav, recimo sam izraz, evo koji smo stavili u terorizam, ima nekakvih desetina definicija. Svakoga definiše onako kako mu je volja. I najčešće te definicije su vezane za političke ciljeve. Najčešće su vezane šta za političke ciljeve. A onda se zalijepi muslimanima. Dobro, kakvi su naši politički ciljevi? Mi politika ko nebo i zemlja. Niđe nas na mapi. Kad uđete recimo kad se govori o radikalizmu, imao sam priliku par puta, evo, za možda nekih 7-8 mjeseci, možda sam ne znam koliko puta postavio s različitim ljudima pitanje da mi kažu ko su Vahabi. 20 nešto godina se barata tim terminom. Niko mi nije dao. Ko su rekli? Ima odgovor. Najadekvatniji odgovor, oni koji se pozivaju na prve generacije, ali zašto to lijepiti za jednu kategoriju ljudi kad svi muslimani teže ka tamo? Tako. Nađete jednog muslimana koji kaže ja sam uvjedan Ebu Bekra, Omera radijallahu anhu, ne učimo Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi ili imama Malika i Šafija. Nema toga. Pitao sam šta znači biti, šta je radikal, šta znači biti radikal? Šta je to radikalno? Ko će podvući linije radikalizma?
Šta znači biti radikalno vjeru? Onda dok dođemo do termina bosanski islam. Dajte mi, da mi pojasnite, samo da ja shvatim šta znači to bosanski islam, šta znači tradicija, da nam definišite to, poredak. Neki precizni. A kažemo, tradicija je, šta ja znam, ono što neki kažu, po nekijskom mesecu, maturidijska pijatelj, naš islam, dobro, hajmo se vratiti na nekijski mesecu, a šta ćemo kada nađemo na nekijskom mesecu što ima? Da recimo pojedini pravnici smatraju da je pokrivanje lica obavezno, da mi dozvoli klanjati namaz za imama koji je tamo. Je li to taj hadis? Mislim da je to neki drugi. Bitno je da definiti ponavljaju. I svi pričaju o tome. Svi kad lijepe etikete, a ne znaju da pojasni šta znači ta etiketa. Ne znaju im pojasniti. Spremni su da izgleda. I to spada u ovu kategoriju. Što neki malo grublje kažu pokušaj silovanja ljudskog mozga. Na silu hoće da ljude ubijede u nešto što ne znaju ni oni sami. Ekstremizam, ono, zato sve to kad teoretski vi govorite, dok je to, ja se razumijem sve to, mi praktično. Kako da to različite? Ko će tu tumačiti vjerske propise? Sjest tamo neki sociolog, filozof, i onda oni nam crtati šta ćemo mi od vjere i kako ćemo živjeti. Možete zamisliti što mi možda nije da osoba, žena, koja Bog sami zna šta ima od islama, otkrivena, pitanje da li klanja, šta praktikuje od svoje vjere, ona edukuje ljude o ekstremizmu i radikalizmu. Ona edukuje, dobro gospođa, a šta je to? Šta? Umjereni islam, daj mi taj umjereni islam. Kakav je on? Light. Kakav? Samo mi pojasnio, znači umjereni musliman, i vidite, to su fine fraze. To su izrazito lijepe, ono evropski, umjereni. Aha, a šta je neumjereni? Idem na broj. Umjereni islam je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neumjereni ili radikalni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nema, gube se ljudi u tim stvarima. Gube se u definicijama. I zato ne treba dozvoliti da se takve stvari olako proturaju i da ljudi nasjedaju na takve podvale. To su čiste podvale. Kaže, Abdulgani ima jedan Libanonac, profesor na univerzitetu koji se bavi društvenim naukama, kaže, kada se slogan borba protiv terorizma pretvori u ideologiju, pretvara se u političko nasilje i tu je potreban neprijatelj, makar bio efektivniji. Znači, kad nešto stavite kao ideologiju, vi morate nas neprijatelja. Morate izmisliti da se ljudi nečeg boji. Bilo to, ne bilo. Ono što kod djece i babaroga mora postojati. Ona je fiktivni strah ili razlog straha. I vi ćete povući babarogu, kad god vam zatreba, kad nemate ništa drugo, vi ćete povući babarogu i dijete staje tu. Jel' tako? Tako i ovdje.
Vi pričate nekakve fine priče, kad ljudi neće da vas poslušaju, onda vi povučite tu babarogu, kažete, Boga mi, ako to babaroga. I vi morate napraviti šta? Morate napraviti tog neprijatelja, pa makar on bio fiktivni. I šta se onda dešava? Onda ljudi koji iza sebe imaju krvave ruke, su ljudi koji propagiraju, šire mir i dobivaju nagrade nekakve tamo za širenje mira, šta ja znam i tako dalje. A narodi koji se štite od tog nasilja, oni postaju nasilni i bivaju proglašavani teroristima. Evo pogledajte u Palestini. Palestinski teroristi, čuj palete. Otmeš, sušiš mi kuću. Otmeš mi njivu. Posjećeš mi maslenik. Sve mi upropastiš. Ne daš mi da se liječim, ne daš mi da se školujem, ne daš mi da putujem. I ja izađem od sve muke da kažem, pa ljudi, dokle bolan, daj, stanite više, pustite me da živim. I da kažem, ti si problem. Ti si problem. Vidite ovdje, danas ljudi koji su bili dio zločinačke politike u Bosni i Hercegovini, ovdje na našim prostorima, i koji je i danas propagiraju, znate šta kažu u svijetu i Evropi? Mi smo svi to čuli. Mi, kaže, vas štitimo od ekstremnih muslimana iz Bošnjaka. Mi vas štitimo. Od ekstremnih muslimana Bošnjaka. Allah, ti kad smo mi bili ekstremni? Pa mi, kad je najgore nam bilo, nismo se svetili. Niti imamo uopšte u svojoj prirodi nešto što se zove osveta. 95. kada je rečeno gotovo, ostavljaj oružje, mi ostaje. Imaćete državu tamo. Kakva god da je naša. Hajmo da ljudi živimo rahat. Odmah se dofatili krampe i lopati, hajde da gradimo i čistimo ono što je porušeno. I završili priču rata. I onda dođe neko ko kaže, mi od vas štitimo, čuj. Ubijali nas, grantirali nas, proterivali, silovali, iživljavali se i sad vi od nas štitite. A kome smo mi prijetnja? To je ta samo, metoda koja se koristi. Bivši muftija saudijski šejh Abdullah ibn Baz rahmetullahi kaže, intelektualna borba je savremeni termin. To je sveukupni zbir nastojanja kojim žudi jedna nacija da bi se vladala drugu, ili pak da utječe na nju. Kako bi bila usmjerena ka nekom određenom pravcu. Ova agresija je opasnija od vojne, zato što intelektualna agresija stremi ka tajnovitosti i skrivenim namjerama, tako da ih nacija koja je izabrana za žrtvu i ne osjeti. Te nacije koji su izazvani u položaju žrtve i ne osjeti tu agresiju. Oni žive normalno, ne kontaju ili ne vidi šta se dešava oko njih. Niti se priprema na suprotstavljanje i sučeljavanje sa tim opasnostima, sve dok ne postane žrtva, a rezultat toga je žrtvovana nacija. Kaže, intelektualni terorizam je aktivnost koju je za cilj iskvariti ubjeđenje ili ponašanje, koristeći nemoralna sredstva i metode da bi se proizvela opća nesigurnost. Pa recimo, od tih vidova ovakvog nasilja jeste optuživanje bez dokaza. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe kletvu i pravi grih. Spomenuli smo klasificiranje. Rekli smo, klasificiraju ljude u kategorije koji ni oni ne znaju objasniti šta znači i šta žele i koji im je cilj. Ali je bitno da ti njega negdje tamo gurneš u nekakvu skupinu, pa bez obzira da li ti znao reći šta je to ili ne. Teroriziranje medija
Ovdje ima jedna fina izreka od rahmetli predsjednika Ali Izetbegovića, kaže, protiv novinara koji su spremni da lažu, nema lijeka u demokratskoj državi osim odgajanja naroda i podizanja opće kulture, da bi sami ljudi mogli razlikovati istinu i laž, dobro i zlo. Ali to ne može učiniti politika, može samo kultura. A to je mukotrpan, dugotrajan posao, ali jedini način do sada, kaže to je jedini način, do sada niko ništa nije bolje izmislio. Znači, nema načina. I vidite vi, danas pod krinkom, nekakve zaštite novinara, mogu da peru, da pljuju, da blate, da pišu osobu. I vi kad tamo odete, izgubite prvo vremena dok tužite, dobijete na sudu i onda vam presude tamo nekih 5.000, kao nekakvu odštetu. Šta ćeš ti sa 5.000? On te oblatio, razumiješ, ljudi će to možda spominjati 20 godina. Ne treba mi tih 5.000, nisam tužio tih 5.000. Tužio sam radi nečeg što je puno veće za mene kao insan. Ovdje rahmetli predsjednik kaže da je najbolji način koji je do sad pronađen jest da čovjek edukuje mase koje nisu podložne takvim stvarima. Da im, ajde da kažemo, alijet, one instrumente damo kako da uspijevaju razgraničiti stvari. Ono što sam ispominjao jeste da pazimo na dezinformacije, da pazimo na ono što se širi, što često puta ponavljamo, braćo. Nemojte da sudimo emocijama. Sudimo čime? Razumom. Stani malo. Vidi dokle si, šta možeš. Dokle je moj domet? Što da ja pokušavam nešto rješavati gdje ja ne mogu utjecati? Što da se opterećujem, a imamo ovdje 100 problema. Mi imamo ogromni stvari, imamo veliki belaja, da kažemo, ovdje domaći djen koji treba da se riješi. I mi vidimo kako se, nažalost, narod zlopotrebi. Izvedu se ljudi na ulice, naprave belaj, hrkljuš u državi. Radi čega? Radi nečijih interesa. Pod pričom koja lijepo zvuči. Svi bi mi istinski željeli da najbolji sinovi ove zemlje dobiju prava koja zaslužuju. Rado i bili bi sretni zbog toga. I meni je žao, godinama sam i danas sam vezan za jetime i šta ja znam, pokušavajući da se pomogne što je više njih. I vi vidite, žalosno je kad vidite, upoznate jetima koji kaže da nije nastavio školovanje zbog toga što nije u stanju da plati. Ili mora da prekine školovanje zato što ne može da finansijski podnese. A njegov otac je borio se da ovdje uživa se sloboda i da njegovo dijete ima pravo i da se školuje i da živi. Ili da odškolovan insan mora otići odavde da bi zaradio sebi koronjeba. Žalosno je to i teško je to. I vi ste svjesni, gledate takve situacije, a ne možete da pomognete. I nije jednostavno, ali se dešava. I da Bog dom, takve porodice i takva djeca i borci mogu dobiti potpuna prava od svoje domovine. Ali isto tako po tom pričom ili bilo kojom drugom pričom treba paziti da se ono što je vrijedno ne gazi, ne blati. Kada je Božijim poslanikom selem predlagano, vi znate da današnja Kaaba nije na temeljima Ibrahima. Kad se poslanik selem predlagalo, hajde da srušimo Kaabu pa da je izgradimo onako kako je izgradio Ibrahim a.s. Jel se složio s tim? Nije. Šta mi je izgovor bio?
Bojim se da ljudi neće da se poigravaju sa Kjabom pa da ruši i gradi kako ko hoće. Nek stoji ovakva kakva je, ali će imati poštovanje kod ljudi. Ima nešto što se ne da gaziti, što se ne da igrati. Ne može se igrati sa svim stvarima. Nije dao da se Kjaba ruši i dan danas mi znamo i tavafimo oko dijela koji nije u sklopu Kjabe, ali se smatra dijelom Kjabe zato što je bio dio Kjabe u vrijeme Ibrahima a.s. Jedna takva odluka, vidite, zbog čega? Samo da se ljudi ne poigravaju. Pa ono rekao, hajde sad srušiti da gradimo, pa će neko doći, pa dobro i poslanik je ruši, ajmo i mi ćemo srušiti, pa da i mi malo to nešto bolje utegnemo, da to izgleda ljepše, pa će doći opet neko i tako. Ne. Nije dao da se dira, završena priča. Nema potrebe oko toga šta da se polemiši. Naravno, propaganda i glasine, to smo spomenuli, braćo, da je veliki problem. Islam strogo zabranjuje svojim sljedbenicima da puštaju, po znacima navoda, svoje jezike bez ikakve kontrole i ograničenja. Ignorišu govor razuma kod svake vijesti koju čuju i vlastiti stav kod svake neprovjerene informacije i da se povode za svakim galanđijom i vjeruju riječi svakog spletkaroša. Kur'an i sunnet upozorili su na neslavan završetak svakog klevetnika, spletkaroša i lažova. O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese neku vijest, dobro i provjerite. Poznate ajet u suri Al-Huđurat. Poslanik selam kaže, dovoljno je čovjeku laži da prenosi sve što čuje. Dovoljno je čovjeku laži da prenosi sve što čuje. Ismijavanje i omalovažavanje. وَلَقَدْ اسْتُهْزِيَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ. Kur'an kaže da su i poslanici ismijavani prije. Međutim, ovdje imamo nekoliko stvari koje se često puta dešavaju. Posebno kažem, braćo, vodite brigu. Nemojte sebi dozvoliti da ismijavate ljude koji ih izmete u ovoj vjeri svaki dan, non-stop i živite. Od učenih ljudi, daija, ljudi aktivista koji rade za Allahovu vjeru. Oni nisu na toj poziciji osim što im je Allah izabrao. Ima neka zasluga, sigurno. Nemojte puštati sebi da takve ljude pljujete i gazite. Ne znate čima vas može Allah iskušati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svakom čovjeku ili svakom muslimanu zabranjeni su život, imetak i čast drugih muslimana. Ovi koji ste povjerovali svojim jezicima, a iman još nije ušao u vaša srca, nemojte ogovarati muslimane, nemojte istraživati sramote jedni drugih, jer onaj ko bude istraživao sramote svoga brata vjernika, Allah će pratiti njegove sramote, a čije sramote Allah bude pratio, sramot će ga makar u unutrašnjosti njegove kuće. Rekao je Imam Ahmed, nisam vidio ni jednog čovjeka koji je govorio negativno o drugim ljudima, a da nije skrenuo s pravog puta. Također je rekao, vrijeđanje učenjaka, posebno onih najvećih među njima, spada u velike grije. Malik ibn Dinar je rekao, dovoljno je čovjeku zla da ne čini dobro, a da govori protiv dobrih ljudi. Dovoljno mu je zla. Rekao je Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi, govor o drugim ljudima mora biti utemeljen na znanju i pravednosti, a ne neznanju i nepravdi. Napad na čast ljudi gora je od krađe njihovog imetka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, blago onome koga su njegove mahane zabavile od mahana drugih ljudi. Prenosi Imam Ahmed da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hoćete li da vas obavijestim o onim najgorim među vama, oni koji prenose tuđe riječi, rastavljaju voljene i željno iščekuju svaku pogrešku. Problem je isto generaliziranje greške, ono što mi danas vidimo, kad jedan napravi grešku, to se baca na sve ostale, tužuju svi. Kaže i ljudima prava njihova ne umanjujte, zlo po zemlji nered praveći ne činite. I na kraju izreka Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi, kaže, neznanje i nepravda su osnova svakog zla. Neznanje i nepravda su osnova svakog zla. Zato
čovjek treba biti upućen u onome što želi da komentarši, ono što želi da se uključi. One stvari koje ga interesuju ili gdje želi da da svoj doprinos. Uglavnom, malo reda u naš nastup, naš govor bi nam dobro došlo da se čovjek sačuva ovih stvari i naravno da otvoreno, ustrajno, čestito na jedan ljudski, islamski, a ako kažem islamski, podrazumijeva se human način, pokušava da upozori na zloupotrebu bilo čega, na gaženje ljudskih časti, na nepravdu i tako dalje. Znači, to nam je, da kažemo, jedna obaveza, a isto tako pas da čovjek ne potpomogne širenje bilo kakve negativne energije, laži, dezinformacije, propagande i tako dalje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne učesti na putu dobra. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin.